Mora da je njezin avion već poletio. Nemaš pojma koliko želim biti tamo da je pozdravim, da je poljubim, da je kažem koliko je volim. Ok, Anđi, hajde, učini to. Reci joj jednom za svakda koliko je voliš. Slušaj me, sazovi hitan sastanak odjela marketinga. Kako misliš nema nikog u marketingu? Dobro, a tko je ostao u firmi? Ti i ja? Što? Kako? Ako se pojavim u njihovoj kući, Herman će je opet odvesti. Barem ćemo ovog puta biti u istom gradu u isto vrijeme. Samo gledaš na sat dok ja govorim. Ne, gledam na sat jer imam sastanak s Antonijom i već kasnim. Ali ja govorim. Kasnije. Trebam s tobom razgovarati, Pablo! Kasnije! S obzirom da smo samo ti i ja, nađemo se kod mene doma da smislimo način kako da spasimo poduzeće. Kako misliš nema poduzeća? Kako misliš nema moje kuće? Izgubio sam kuću! Nemam kuću. Nemam više kuću. O, ne! Jeste li dobro? Trebali bi pripaziti kuda trčite. Ja bih trebao pripaziti. Preko vas sam se spotaknuo, luda žena. Luda ženo, znači ja sam kriva. Vi trebate paziti gdje trčite. A zašto ste tako stajali nasred ceste? Pa smijem zavezati tenisice. Gledajte, ako vežete tenisice, stanite sa strane, a ne u sredinu ceste gdje nedužni ljudi trče. Opasni ste ovako i niste normalni. Pa i vi!